Pozdravljena na mojem kanalu. Alo, sorry, da sem zmotil video, ampak imam eno nujno obvestilo. Začel bom redno streamati na novi platformi in imenuje se Trovo. Zagotovo bom bolj redno streamal, kot pa na YouTubeu, ker vseeno nisem, ne vem, ni mi bilo to streamanje na YouTubeu. Se mi zdi, da lahko na Trovo to dosti bolj sproščeno streamam. Idi nujno me followat, prvi link v opisu, čisto prvi link v opisu. Na Trovotu pa se imenujem Jack in the Box, tam je ful pomenilo, če me lahko lepo prosim followal, ker pridejo redni streami in redne nagradne igre. Bodi eni izmed prvih, ker tisti, ko boste eni izmed prvih, dobite vlogo za moderatorja. Tada, najlepša hvala vsem, prvi link v opisu. Adijo, uživaj video. Danes spet video snemam z Dreizinerkami in pa z Etijanom oziroma z Mravlom. Danes imamo prav posebni challenge in to je pizza challenge. Jej! Pravila igre so zelo enostavne, v tej sklečki imamo 10 številk. Tu pa imamo 10 izdelkov, ki pašejo in ne pašejo na pico. Naprimer, če mene vprašaš bomboni in čokolada, pa čips ne pašejo na pico, tako frutek, ne. Banana tudi po moje ne paše, paše pa kečap, sir in pa klobase. Ribe mogoče, za ene ribe, ampak mi najbolj ne namaramo rib, pač se jih imam pa ne nekaj ful. Hren pa tudi ne, najbolj na pici paše, ne. No, malo pa ekipe Mila z Etijanom proti Dreizinerkam. Punca ima prednost tabo prve izžrebale eno številko. Enostavno namažeš gor na pico, to je to. Na koncu pa je tako, da mora vsak vsaj eno griz pojest. Katera od vas bo prva izžrebala številko? Se ni dosti številk, 10. Ne vem. 3? Fucking shit, klobase si doma. Pa tak je, ne, da ko dobiš neko stvar, se pol izloči ta stvar. Ona najboljša stvar vzela je. Koliko dam tega gor, koliko imate? Ja, koliko čete? Jaz nijem nekaj tega roda, ne. Če je klobasa. Tam najboljše, evo. Če je fucking klobasa. Ok, da še eno še dam. Jaz nimam tega rada. No, Etijan, zdaj pa še ti daj drugo številko, pa na sir dobima. Je? Enkica te mora biti. 6? Ne, čokolado, Etijan, debil. Stari. Vse bo. Kjera ima zdaj toto, ne? Ja, toto, ne. Fucking shit, ja, Zdaj je lepo, ker da te 3 kar... vrste dajmo. V vsakem primeru bomo da nekaj okomnega, kaj je. Tako, vse sem tako stavila. Še tu eno na sredini, ne? Tak malo, vse dreje. Vreje. Tu še ne. Tak. Ena pizza zgleda odlično. Neli, izvoli. Vim, da je nekaj slabega. 4. Let's go, hren! Tak ful slabe, ne? Jaz nisem rad hrena. Mislim, da je malo Pač lahko je bombone dobila, to je Koliko poleg. moram dati? Ja, fajn, hrena. Ja, moraš da se Veš kuši. kaj, ti dam jaz? Ne. Ne, malo tako Imaš dosti. tam tu svojo. Dimo dvoju. Tak namaži. Fajn namaži to. Ja. Omaknimo to malo, da boste videli. Vreje, evo. Kaj bo to, vsaka en kos malo. Vreje. No, zdaj bom pa si izvlekel drugo sestavino za najmno pico. Upa da nekaj Ti sladkega. povem, kaj bo, ne. Upa nas nija tega dobimo, ker tega to tako nijem, da. Slabo, ne? To bo 7. Sem ti rekel, da je super. Ne, ni. Če te je to, kako se odpre? Tak, potegni. Čakaš. Kako potegne? Ja, pa to sem delal. To si močna. Kako si močna? Veš kaj mislim? Da bodo te različne. Kjer posipajma gor, ti pa delaj. To mora biti dosti tega, to je dobro. Tako v pico, da je malo noter. Ines. Ines, izvoli, stegni roko, a pa dvigni In dobro. zdaj prosim nekaj dobrega v zaperi. Ja, neko, kaj bi pa pasalo tu? Kečap pa še. Ja, kečap, ja. Je to zdaj. Da, nekaj svinskega. Prosti na... 10. Ne, to pa ne, kam. Kečap! To ne gre preveč. Kako je svinje, Samo ne? ja, tega nijemo, da. Mi imamo otroško neko. Tak samo malo, da je gorga z tega nijemo, da. Ja, pa si tako te stavo, hrana pa si da toliko. Ja. Ja, hrenja Čakaj, boš. ta da je po celi. Ja, samo na to vrnem. Še moš dati. Sadi. Da, tako malo gneša, pa ne bi bil mogoče. Samo Ja, tako na dobro tako gneša. vprašanje. Da se fajn čuje, bravo, Sara. Kaj se tukaj nas pa... Čakaj, ne, čakaj, si bila na kaj naredi? Zdaj, ja, prej sem bila za to. Ok, da vidimo, kaj je dobro. 9? Banano. Alo, čokolada pa banana? Ni tako, ne? Paše. To pa še, Ja, ne? samo eno vrsto. Ni tako, ne? Sam, če tega ne dobimo, a pa tega je super. Lej, Mija še imamo dobiti samo bombone, pa imamo najboljšo. Pa frut tudi, kaj že. Ja, kar je, zdaj ne. Zakaj to? Če gnilo. To ni gnilo. Črno, ne? Kaj sem? Ja. Tako dvigni, da povem toplo. Tako, da vemo, kaj je dobro?
Joj. To boš dobila. Sploh ne vem, kakšna številka je, vem, da boš dobila Tako to. boš frutek dobila na Ja, koncu. nekaj. Kaj sem ti 8, rekla? ne, frutek, ja. Kaj sem rekla? Ne, da, Pa daj so. ne more biti. Ja, dosti, ne, moraš da bo dati. zanimivo. Kakšne pizde, saj? Res te, ovo prisižem. Tak, ja, zmešam malo kečap pa to. Še polizala, dobro. Zdaj imamo 3 sestavine. To so ovako to. Sir. Mi imamo zdaj doma sir. Upam, da dobimo si. Zdaj so pa 4 liške tu noter. Ker je štirka. Štirka, ona, ne? Ja. tem te. Upam, In za da ni štiri ena, mleko. ni ena. Yes. 2! Dobro, ja. Ja! To še zdaj so dve dobri izbiri. Ne, vse v redu. Mi je mama. Ne, vse v redu. To je zabavno, mama pico. Kaj praviš? A vidimo ta dobesedno dobro pico. Pa kaj si normalna? Zgleda samo dobro, ker sem bolni, gre pa čokolada, drugo pa ne. Ja. Ja, pa res Izvolite. ne glej. Čakaj, ne, naredimo fair. Ne. Naredimo fair. Kak? Desna, leva roka. Desna. Daj. Čekamo tam. Let's go! Let's go! To bo fajn pasalo z bananico pa Bom z... jaz tako rada, da je vseeno. Pa pa ne boš mimo, Sara. Boš šla. Sara ti jako preveč, da ne za svoj kaj za tam. Na mizo, bravo. Daj Sara, nehaj sem prej. Tak, ja. Razmaži, fajn. Ti se ta briga za svojo pico. Daj Sara, nehaj sem prej. Da vidim, dam... Kaj ti s togo, Ti pa bojke spet ti zajebala. Zdaj bomo podali to peč, dokler ne bomo videli, da je okej. Da je dol zapečeno. In potem mora vsak eno kost Pa malo boš probati. malo drugo probati, no. Ne. Ja, seveda. Ne, drži, pa ne, čakaj. Čakaj, drži. Moment si. Se že segreva. Ne, 250 stopinj. Le transition, da. Jaz ne bom tega jedel. Slastne pite so končane. O, kaj tako se redi? Dobro pa ne unike. Te ribe mi je. Ja bom tako griznila, teda... Dajte vse naenkrat. Fuj, kako to smrdi. Kaj pa problem? Kaj je problem, ljubica? Ni dobro. Dobro, voham. Ja, testo si samo vzamija. Daj ti še buhaj. Ne, ti ni. Ti imaš suho Ne, testo daj. pa klobaso, Sara nas, se špiva. Riba vse imam, vidiš? Daj. Ti imaš pa fucking... Zmi, tu moraš videti. Ja. 3, 4. Poješ pa sem ga. Banana paše. Bombone. Kako prav fajno? Ja, super. Vidi. O, fuj, že zdaj je, fuj. Bolj fajn. Moraš mi da probati našo. Ajde, ena je vse grizna. Moja boljša. No, boljša je. Zdaj pa vsak povedal svoje mnenje o pici. Ines, kaj ti dela tvoja pica? Od 1 do 10. Gavno. Ena. Nič. Nič, ti? Kaj ti je bilo dobro, pa kaj ti ni bilo? Nič mi ni bilo. Okej. Pa Minus ti? ena. No, meni pa ima pica Pa dobra. tak. Fajn so mi proteini, ker to vem, da je ful proteinov, kot so banane. Neka taka... Kaj pa to, kot tam je tako tekoče dol? Pač ful je dobro. Čokolada? To tekoče, to pa je ljubezen. Pa tako malo zakisle. Veš kaj je ful fajn, ker to je sladko, postane kislo, pa grenko. Ja, tako da... Mešani okusi. Moje brbončice so ponorele. Jaz bi dal eno... 4. Ja, kera zmagala, kera najboljša. Jaz bi dal eno... Osem pa pol. Vajna je 9, boljša. stari. 8 pa, jaz znam 8 pa pol. Jaz 9, ne. Jaz bi še jo jedel, če Ja, bi. jaz sigurno to. Kaj da? Samo vzemi na paši. Mene, za me ni, ker nisem lačen niti. Ja, pač če... To ima po zvosu okus. Samo dva, to ful diši, ne? Ribice. Mogoče še eno fruteka gor, sem se... Ne, fruta je popestri okus. Treba je da zmagala, ne? Pač naša. Sem hvala zmagala. Okej, Pač mi dva smo zmagala. se vidi. Fucking disgusting, ali? Drugače to bo vse, da če te uživate tem video, ga lajkajte. Tukaj imate vse njihove Instagrame. Idite tudi na moj YouTube kanal Jack on the Box. Ne, še enkrat. Gej, box. Idite tudi na moj YouTube kanal Jack on the Gamebox. Subscribajte se na ta kanal. Idite na moj Instagram
Jackom, da bo šlo, in pa na moj TikTok. In se vidimo naslednjič. Pomahajte! Čau! Adijo. Adijo.